The number one traditional business apa tahu ba? Siapa batai na RCM, siapa RCM? Ang pipin dan tit na RCM, na yo te hap tit ne. Na yo kalau kumno milam customer hanne, dan ni tit dia dan kamban tit dia te, itu na retail shop. Wholesaler saya warnatia na kitu ki dealer warnatia na kini ki CNF agent, CNF warnatia na company. Te happening pada non advertisement. Nama agent orang kumno ngancim agency tanpa .com ban paunam kini product basna company ma 1 2 3 4 XYZ product kaya ke basna kan company have done demand shim agent the company lashna tiar apa advertise hapo TV mo TV ne hangno hapo hot cover hoarding apun pisa hapo tudor tiar sampo lasang dor group home ta lapun tudor chispa bale nama lapun advertisement poi hangne new po poi hangne prapo poi hangne kedai po dah hangne chispa dari MRP ama dia tambah dor try kan no sampo ngingi thi hagadar kan no chispa mo sampo la shuta mangi yang dia laga pundu 10,000 tombol 3,000 la shuta dia kan no ngila pundu hangne pa jungi grandfather jungi kan no pateng jungi la pundu hangne kata kan no 1,000 kan no lakh dan faida mangi dan jimentai gaya mo di RCM red concept marketing kompuna hangne .com tang hangot company buat customer nya kun lang direct ikini company snatia original agar ta customer fit direct dan .com advertisement .com jar bapa aga .bit babiang te labiang tentu sanfo ka ni tia sanfo lada hamne ro thit aga chispa tentu sanfo 1.5 sini kamu sanfo persen 1.5 sini nih sanfo persen 1.5 sini te kalau unlimited teng ong produk RCM te guna apa commission lane sidong RCM suki pelak yo pisah lane sidong RCM don future be kitu kiba claim sutu ya kan plan te boleh nama company stinger claim aina plalajam kaner company RCM ro company tama kane company ai pisah ini pai pa claim yo tama nanong sidong pisah hangne siu mana siu pai ba man kapor mara claim don pai ba te kane boro claim mana ro claim him company ro claim him mana ro claim him endre company don kam bale ba nong sna tiar te don kam te taga nong pedan kam tiar don kam te kine am don kam te middleman don kam ram don du long te mo kesedong taga do kane right concept marketing concept kane menta government lai kerten DSM sarkar DSM direct selling market number 1 direct direct claim deshi indirect one direct law direct selling market te kane direct selling market ladon ru ka jingtho na ka sarkar ru aka constitution of India ko insurance ladon jingtho shabat rem no insurance no tre mangiru claim shabat shure mata nama ladon jingtho to te kum kini bank ru ladon jingtho dunia bank ladon jingtho na sarkar mangiru jingtho ladon sarkar guideline 8,000 aku ari 8,000 aku Desember mentala chisne mlayo jingtho kata dia ban batai kibru bus standard dei kata .com ban batai nama kibru bus standard kiba IUM kili na kita jikili nangta hadu menta all India akan ka RCM bru bus standard per join re itu dang arte tim hand down ya kan company hand down ya kan concept bale namar kum kini ki jai jingtip ki pantan re ladang ila aman convince gitu ladang idon kini jai jingtip but DSM ladang kan guideline jingtho naga sarkar gitu what hina Google lalap te don yum don kam ban pin kotlai mental ladang Google te apa Google la ban wati apa internet kadon ne ma constitution of India ka jingtho jong kanika direct selling market kita ladangan batai ne te ladang ila aman convince gitu ki brio ladang ila aman wanda ai gitu ki brio ba standard business jong iru standard kan kiu hakar komte kar komtre jong ki kalam high fi de ngai ha gini gitu company international kum MBA de kin nong officer e ki tre company ambe
para officer ki boro ki shania ya lade kim ju batai plan hi re ki bru barit kila tipte kalom high class te ne te jongiru company high class hi inde don kam ban suthu ya ka system te menta te ki dang join tang ki bru ba khamlong ai da ni katukan ningut kum ha group jongiru em kitu ki railway engineer kitu ki officer sarko yung jongi bawan em na Jammu Kashmir first time opening hangni lawan de mo already officer of BSNL te kumitu group standard na group jongiru dani tabalong duna te don tabalong duna kitu bala suthu te gilawan ke mo kini ladani batai te kani long tisha ya kani ka business standard legal 100% nangta bade na ai company IP saru ka panchayat te kini company bread pisha sani hane bread pisha katu pisha company ai ni te sticker klamai na pla takada ba thikna ba commission lifetime yo company ong fee advertise fee long no hasila fee long no agency ro ma fee no shin no narang shadam le no ma fee jigmunta ya fee ai baro te kalong best ba concept takada right concept marketing kani de marketing plan ba apa ka kom ni kam ni shai tilada nadep kani ka plan pade bru ko wan jaga jimpili ba hakano ka dur pade kani unlimited income ni de banyo dai te first ni आपले register kata ka registration ko bangi shidam KYC know your customer phila jo i thara da play idm shit tho merchant thap pade ke shit tho KYC pending da hadin apo 8 घंटा bade kala tho KYC okay kamon ha ka por ba fi thap document kamon KYC pending company staff notre but your check re gitu ki document but you verify te hapo 8 घंटा pade lade verify la biang lut gitu ki kosla bangila upload de ipik lane bank passbook ka form kai ke bangla.com tagada latha KYC okay lale KYC know your customer kataru kadika guideline bathau government of India kata ka simpor do asa ko tama hapo 8 घंटा te ligi state bank ru ai guideline government hi ya ka insurance ru ai guideline government hi ba haple KYC inde ban pidyang itu gibru bomdon koslai untuk te khang baga document du kalong verify te guru long verify takada mo takada kimler immediately mo ha simpor asa hap check te ko norong check document biang ne original document ne atau biang ne ko mo de ka to git mo norong check ko to te ka to KYC pade free mo le KYC free tamba ban activation 8000 hathikya minimum te brukli bole hathikya 8000 te fee advertise finle agency fi kane boro kam unlimited income fi kwa banyo balai fin yo lot kane na no shorong jimun tai ba direct straight forward ong be kawai kam hi bangi don kam banle man ka parwa product ni hapni ai sale ni hap don de shubu ngile lot na no shorong kam tamba sale don te jimun tai re te sale nang nong inwan ladangi pinya gitu ko products kum nong in pinya ladangi latip ya quality jongka products te kalau kum nong kani 8000 tengkang ni have purchase first time minimum 8000 khanang ba tumka sample jeep maximum products sample namar yala de claim test te claim tip te quality logum na lada tinong pin suthu ya ka products da training ni kan bam por namar ha south spa jate tangoi ka products south spa ni ne tinra hayeng gitu bi sasha opinion de manta ra jadami lashe latip te logum na ka biang ne ande automatic lalam training te antur lapun kam automatic training practical training lai mo te bun jai tiar te ngaru ngam ti ki customer set batai sar pila pun kam ne kata tiar te kane long kunta lapun kam practical te su game muktu ru lapun kam itu takada kom ka sample 8000 haptik tiar te maximum no limit punya kat bakwa ne te kaniru layo discount hame discount shipau do apa persen nanta pade layo PV kamot purchase volume katno 4% kamot thit 8000 6000 layo PV 4% jongkani ka 8000 re kamot 6000 4% jongkani 8000 6000 nantu 6000 4% layo kamot 60 ka layo ma example kin ko tuma te brio pet tilaman khendri dia kena pisa tambah pet hangne ngi tiar lifetime shooting karo klamio hangne sispaten kalayo ala putu ki products original wala discount lupa original product discount lupa hari 10% layo commission to pipiniat bun kwa commission bun 1000 PV pipiniat products
100% Indus Palayo 10,000 PV punya products ये कमोड 100% 6,000 sauce pak mana jong madam dah keng 100 pak ni madam lah punya produk 10,000 tam 100 pak minimum commission adu like 4% kan Q kan percentage like 4% tang dah punya produk brand lah saya suki dan ini kita kamai price 10,000 sih benar claim pun sponsor yang mana claim tab downline yang mana claim pun join yang mana tang dah punya produk te boleh penjualan don kamban penjualnya kalau apa perlok pada nomor bat kene dia network business cuba nggak klien ban punya products tambah lifetime ngam tik na bang la ban punya products deh teng dona tam putu deh nangta limit deh punya products marwai kalau limit kalau nak country marwai kalau limit deh teladang sponsor pada kalau unlimited multiply network dan very powerful kan jikin thing very powerful deh Peju Ambani ngukuma keren tu try jong Jio. Udon betang hai si jaka. Udon betang hai si jaka tangban network jong mu halo bari satom lele. Te ngamut ban batai kum ni udon ang tu has screenshot. Nasu batai ba Jio mdere tang sim card te. Oh, Jio tu tak sih. Mdere tang sim card tu try jong Jio punya petrol pump. Petrol pump. Reliance Trends mata. Kani Reliance Trends tu de jong Jio. All over India Reliance Trends mo. Te nangta dan kani Jio Cinema app nanta World Cup ro puni hantu Jio Cinema app ro de jong tu try nangta dan kani Jio TV apa mobile Jio TV app ro kila man pet TV hantu itu Star Plus e boro dan hantu no Jio TV te jon don kini gi Jio online service ro dan nanta ajas dang nanta online service mo una company la pemi de balai namar lati power of network te utre uno kamru deh spread by all India te ndai ba tak sijaka la ne marwe hakata kar kamula tip ya ka power of network te utre hakata ka rukom utre hakata ka business ba unse lagi hakata ka system ba business jongu ne industry jongu kadai ban poya ha boro India te ha boro India hakundam devan poi kalau minta kita kada power ten to tara haniru lada ya kan ini sistem nilatip niyo commission niyo discount niyo cashback na option ande te ya kan ini sistem lada ngithap no haka network pada ni penjualan beri pada kalau unlimited kalau multiply te ni sponsor ni takada AB kumtu boro devan kiba thumai first target ni devan keren besha phang gani kareng basit of beginner te bun rank don kam re ban keren tang beginner rank te bun hamani aku lain ni aku sautuli rank ni don mo haru diamond tapa beginner don kam abrio chisin layo beginner latip katno business lale abrio te utula suthur kom yo rank chisin layo pisa jong ko rank te man kapor utula suthuna ban yo rank te next itu automatic business jong ki kyote if you have select padela dan brio bam sutuna sudan betanga si kuatan komponen kam produk komponen kitem le ra ende kitu khamtam ki ba yo joining de ki ba convince brio ki ba tristam panyatiaru wara joining ro at least kitu de ban yo kani jikte ani shuki blani ki kitu de la sai kinsa kani la aslam matre afiam ngami yo faida gai gai kata ka jingya faida ra ga de jing yo faida de kata nodong shatom ka hap halor jongi ni batai kum note Doni batri sitam bundu kami aja mentai ha arsiam la ino la tre sisnem arsnem re arsiam kami aja mentai la ino teh yo hi jing mentai kidan sai nama ka target katno ba iku aban kamai teh kami ore balai namar ba kerukom pen batai te baklate tu apply klam nang ban batai klam tip beginner yo kum klam tip starter yo kum no ka system teh takada minimum dam la ban batai bundu at least batai beginner page on fee la klaim ba if you want joining Pi katiar penyain pun, ke PV sheet poi kata-kata, dilarang ni target no 8,000 PV minimum tu job fee. But ke personal, khenlang but personal hami. Personal, but boro total lang but kini ki group. Kalau no group khenlang, te Hasan Hazara A group, Hasan Hazara B group. Lalu donation ni kendia personal profit ham khenlang. Total dan kutu option your business deh antu lapni be total 8,000 le total 8,000 kamu lapoi 100.1% percentage naga jingkit la jong
बदलायो कमिसन ना ग्रुप ग्रुप राजम खेलना कुमनो कुमनो शिया जातन कलायो एटलिस्ट लास्ट डाक्ते बनियो कमिसन ना कंपनी शिया जार तु ब्रुलायो ते तुला सुतना एटलिस्ट उला दन्य का जिंकरमेन बट जिंकशानी apa lasai 10,000 nganyo 10,000 la nganyo na artiam lasai 10,000 nganyo ya piru yang arum shaniate tau brio la penjoin yang la punya yang 10,000 kamu lasai 10,000 nganyo te ungek nyanyi kan banio la da la 3 tu brio mio commission batikna kapor kan ton ngai churai ni dari company bhabaru ngai dete ini kata ada beginner kadi starting te starter opener kadi ka starter next फिर layo starter de mana starter ne kamu beginner ne oh beginner ne layo de beginner okay ta te kumta hi next starter mo starter 100,000 katu ka chart sapin ma mo opener new 4,000 total lang mo but ki grip total da na pa karna mo brio room le le te up to diamond बताइए siapa diamond kendian bahaya duren hani aku sanlak si benai kamai aku sanlak si benai kamai kituru diamond kiyo porba join kiyo si spars pa kiyo shop commission si spars pa mde ba yo lang yo bahaya Kalau tu suka diamond sir, tu de ki downline jangan lagi habun habun downline te buntang downline dum long re habun kum kini ki reng achiver ne जो फिर ना रेंग अचीवर बुन आपला रॉयल्टी अचीवर हम डन नो ते शु बताय का तू टारगेट तुम लोग रे टारगेट तो मुनी बड़े ठाप ले छवा हमले छ बड़े टारगेट म तो बताय ते कने प्लान पे सर बंगा बतायम तंकट ने डायमंड दे लास्ट दिन बताय फिन बतायम खना बहु तू या का फ्यूचर ते कने प्रेजेंट वाईआरसी कने फ्यूचर म ला बताय लाकुट होम मीटिंग दिशा न लेना फिला बिया होम मीटिंग tang kata film itu lah yang teh last diamond bisa lapun kutno ma kutno kan ini home meeting bagi le tang karena bumper baik di